Abanyamyoga omukazi run nibagira ngo abwo mwakogu birukangirire ba mama batine bikoreso mu marwarira go bari kuzararamu niko kushara mu kubahwera maze ne batukwatirako kitegeeza nti obujanja bugenda kweyongera n'abantu bagenda kweyongera okujja okufuna obujanja kasente akatono so inshallah tusuubira nti abantu bajje bafune obujanja bino buweereza lwokuba support tujufunye cyambe bugumize muno bwija kitakakoma akadhrana bintu ebe bitwareta na nimwe abandi amarwarraga mu gicira bagiga bariyokwe za mama kita abantu nibazetenga abacyara nabafa abo kubura gloves ngeze zitwareta abamwe bafa abo kubura bwa surgical blades obo kosa abantu babashemeza so obuyambi na no mutumo go murungi tubaterera umuranga gugumizemu so nkitwe nkakachiko ka kazi one tukasharaho twaja this time reka tugurura abacyara b'ibintu aza esente zitwarundine tukamakinga sure ngo rizoba twija twasupplying ebyo bintu abahona basimira be bitongore hamwe n'abantu abaruko bakwatiraho okutebenkanso kwirukoku okuya kutanduka mu mwaka gw'2022 batwino kushemererwa kw'amani so on behalf of abashaho abikora nabo n'abacyara ababinenda babizire kutungo byanza bitusima kitongole cyo cyaturetera ibintu cyatugabara pampa ngo waheza kuzara na ne farasi nayo yaturetera mbenu ayimwihanga yongera Kazi run ekatanduka mu mwaka gw'2022 kandi buri mwaka okwiruka kuno kuba kugenderire kutungura community abwo mwaka gw'2024 sente zirugiremu nezo kwera amarwariro omuri Mbarara City gashakwa na Good Fatima.